Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke lapha-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi-ke ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje siye umongameli-ke wekhosathu-ke laphana-ke ugadle-ke kwazwela-ke laphana-ke kwi-ANC nayo ngokuthi-ke ikhethe-ke ukusebenzisana-ke ne-DA kwi-GNU na-ke. Uyasho-ke umongameli-ke wayo ikhosathu ukuthi-ke i-ANC na-ke ibingathatha-ke noma-ke i-MK noma i-EFF, kodwa-ke bakhetha-ke ukusebenza-ke nabelungu-ke laphana waveza-ke nokuningi engafuni ukuthi-ke wakuzwa ngami. Kuphela-ke nje into engizoyenza ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Sengicela laphana masuzwile-ke le video lena-ke ungene ema-comment section for usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi-ke ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Siyabazi ke ngoku bazongena ongciwa phakathi bathatha imali ngoba si-understand siyikhosathu bakutheni lento i-ANC ngakhange ithathe i-decision yoba ithathe i-FF ngcono ne-MK iyozifaka nabelungu be-DA. Ngoba ama-comrade noba umsindo uthini la umcakela uthini nonye umuntu, yintoni maqabane side sincame siyozifaka kubelungu bebecinezela bebulala abazali bethu. ANC leadership noba kuthiwa ma-comrade kuthiwa noba kuthiwa ma-comrades that in between noba kuthiwa in between conferences i-national executive ine-power, kodwa this time leadership must go to the National General Council of the ANC and go and account on the outcomes of the election.